pivo, 15 zanimljivih činjenica koje niste znali. Činjenica broj 1. U bilo koje vrijeme 0,7% svjetske populacije je pijano, što znači da je trenutno oko 50 miliona ljudi pijano. Činjenica broj 2. Cenisilika-fobija je strah od prazne pivske čaše. Činjenica broj 3. Najduži svetski mamurluk je trajao 4 nedelje nakon što je jedan Škot popio 60 krigli piva. Činjenica broj 4. Najjače pivo na svetu ima 67,5% alkohola. Činjenica broj 5. Puževi vole pivo. Činjenica broj 6. Pivo nije smatrano alkoholnim pićem u Rusiji do 2013. godine. Činjenica broj 7. Na svjetskom prvenstvu u nošenju žene prva nagrada je ženina težina u pivu. Činjenica broj 8. U Africi postoji pivo koje se proizvodi od banana. Činjenica broj 9. Wat Pa Maha Chedi Kaev hram na Tajlandu je napravljen uz pomoć 1 miliona flaša Heineken i lokalnih piva. Činjenica broj 10. Više Guinness piva se popije u Nigeriji nego u Irskoj. Činjenica broj 11. U drevnom Egiptu pivo je bilo nacionalna valuta. Činjenica broj 12. U Argentini političke partije imaju svoje brendove piva. Činjenica broj 13. Prvo otimanje aviona u Norveškoj se završilo tako što je otimač predao svoje oružje u zamjenu za pivo. Činjenica broj 14. Kada je Niels Bohr dobio Nobelovu nagradu 1922. godine, Carlsberg pivara mu je poklonila doživotno snabdevanje pivom tako što je napravila cevovod za snabdevanje do njegove kuće. Činjenica broj 15. 1963. godine Albert Heineken je konstruisao pivsku flašu koja može da se koristi umjesto cigli za izgradnju kuća. Za više videoklipova pretplatite se na kanal Pantopedija.